नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला जुठ्यागु ज्याजो उडा समाज न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दी मते हरेक बुधबार सुतेशिया चता इया बुखा लिपा उडा वर्ग द इना तचोय वैचंगु बिदि व्यवहार यत कोपालेगु निजी सकल उडा वर्ग यत ठुबु बुडा निंका जना साक्षिन ठुकियत नाला काई ढैगु पलसा कयचन बिदि व्यवहार ढैगु उडा परम्परा सभ्यता व संस्कृति य चिंख या नचनगु बिदि व्यवहार यत अर्थ ठिका संस्कृति व परम्परा लेंका टेमागु लेंका टेगु मुआगु टोटा छेगु या मामा ठा परिमार्जन या नगने शुद्ध उडा टेगु बिदि व्यवहार यत संरक्षित यानते आधुनिकता या नामे विकृति मया ई कथन नु पुस्तायत लुएक नालकागु नु व्यवहार यातन परम्परा रीति मशंक नालका उडा समाज आर्थिक रूप मिश्रित समाज जुगली सकल उडा तेस हरेक आर्थिक वर्ग न नालका अपुगु कथन नियम देके व्यवहारिया बले संपन्नता या आडम्बर मवेके अनापसेक आर्थिक भार वैगु ज्यामया मचा बुसा निसे ई पाटकय व्यवहार कहे लस्ताए जाखन जोगली लस्ता पंके गु न मनुया स्वभाव खटैगु लोमंके ठाउँ या ई लुएक ई या बचत या कठ जुठा टक अपुक व बचा इलंगाका विधि व्यवहार कोचाके हु पाके बिचाया जोजोलपा YouTube channel wo Facebook page pake nena dia chungu jajo urasa episode pe sawo khui songu ya ji jajo ni hakami sumya stapit wo urasa team pake jajo nena dia chopi sakala bhaju meju pinta donuglani se hana banana pal laskus de chana jana न्याब्ले थे जिगु ठोज्या जोया सुबारम थोन हेपुसंगो बालागु यजु छ बाला गुली बाला थागु मेना याना चना
थोने पुसंगु बालागु मेढुङ्का हाकनस्का जाजो उडास निनादिया जोपी सक्कल भाजु मेजु पिन्त जी जाजो न्याकामी सुम्या स्थापित पाखे दुनुग्लानी से हना बनाना पर लस्कुस्ते छना जना जिगुठो जाजो उडास न्याब्ले बुधबार ठोहे युट्युब च्यानल अपलोड जुइगु जुनी जिगुठो अफिसियल युट्युब च्यानल लाइक शेयर सब्स्क्राइब याना दिता इना प्याना छना अते हे थोहे लिंक जिगु फेसबुक पेज न शेयर जुइगु जुनी जिगु अफिसियल फेसबुक पेज न लाइक शेयर व सब्स्क्राइब याना दिता इना प्यास हे थौया दक्लेन हापांगु बचा हाकगु दिपा पाखेवने दिपा रुंका थौया उडा बुख नाप उडा बिति व्यवहार नेने नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपालदेया छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमङ्का दिछ सम्पर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 4377201 4377201 थगु जलसे किडनी या बारे सेका दिशा निशुल्क परामर्श नीति हरेक शनिबार सुबह 7 बजे निसे 9 बजे तक फुक्क टेस्ट या नीति 25% डिस्काउंट या व्यवस्था न दो कंसल्टेंट यूरो सर्जन डॉक्टर संजेश भक्त श्रेष्ठ ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. जसियाको समस्या या जाँच नीति निशुल्क डाक्टर परामर्श हरेक बुधबार हिनसिया पेतत्या इनिसे खुतत्या इतक प्रोफेसर डाक्टर रविन्द्रलाल प्रधान विषय ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. गनौचित न्यापय समस्याला मडुला नेनेगु क्षमता मोज्या चोंगु खला यदि खसा थौ हे जाँच दिस न्यापय लुया लक्षण त न्यापन मो डाइगु न्याप हालिगु न्यापन पिपोइगु नवइगु न्याप सेगु इकुसे सुनिगु न्याप कप लुया वरिष्ठ विशेषज्ञ डाक्टर झिकेटु निशुल्क परामर्श नीति हरेक बिहीबार निनसिया पेटा इले ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41633700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. सक्सित जजल्पा उडा विधि व्यवहार अन्तर्गत झिसा हनवै चनगु ठिठी नख चखले ठाउँ पुण्य रत्न बज्राचार्य जोंचोया दिगु छिगु नख चख ढैगु सफ्टी दुठ्यागु घ्यचाको सन्नु तैगु चोसु न्यवेदेना घ्यचाको सन्नु नख चख या हे दे ढका ना छोसा जोगु नेपा देशे डै दस न्याकेगु यानवै चंगु अनेगु नख चखट मध्ये घ्यचाको सन्नु न छौ नख ख ठोक नख या त गुमे सा हामो सनो ढका न ढा छा ढासा ठो नख खुनु नैगु अनेगु नसा टोसा मध्ये मुगु नसा घ्यचाको हामो यगु टौल ख उकी हे ठो नख या ना न वहे नसा या ना गोकया घ्यचाको सन्नु ढका ना छुना टगु ख हान ठोय नख या त शास्त्र ल्याख मकर संक्रान्ति ढका न ना छुना टगु दु छा ढासा ज्योतिष शास्त्र ढापु कठ ठो नख डेन्दस सूर्य व मेष वृष मिथुन कर्कट आदि झिङ्गु राशि मध्ये मकर नायगु झिगु राशि नाप्पा दुसै खुनु अर्थात् गते ल्याख माघ या नाप्पा खुनु ला अले हान ठुकुनु निसे सूर्य या उत्तरायण अर्थात् उत्तर पाखियागु गति जुई उगी हे ठो नख खुनिया नि या त मकर संक्रान्ति ढका शास्त्रीय ल्याख ढागु यान्त गुडु ठो नख या महत्व बारे भविष्य पुराणे विष्णु वचन ढका ठुजौ खचैट गुडु घ्यचाको सन्नु खुनु मौलिया शुद्ध जिया
घ्याचाको हामो या टौला पल तरु ल थल व मक आदि वस्तु तया सिधा दान याना थपिसन वहे नसा नया वहे वस्तु या सेवन यासा शरीर पुस्त जुया निरोगी जुई हाना धर्म सिन्धु नायागो धर्म ग्रन्थ न ठोन सन्नु यागु ख ठुजो कठ चैतगुडो घ्याचाको सन्नु अर्थात् मकर संक्रान्ति खुनु गुम मनुख मोमा लुइगु ज्यायाइ मको व मनु नेगु जन्मटक रोगी व निर्धन जुई सन्तान मडपी मनु तेस ठुकुनु अप्सन चोने भिजो श्राद्ध या जुपी मनु तेस ठुकुनु श्राद्ध या साज्यो ठुकुनु हामो यागु टौला व वस दान यात धाव विशेल फल प्राप्त जुई ठुकुनिया ज्याख मनु त निरोगी जुई तर सन्तान डुपिस ठुकुनु अप्सन चोने मज्यो ठुच्वे चोङ्गो शास्त्रोक्त वचन नाप पुवंक प्याछि मजुसे पटी जक प्याछि जु कठ जक जोसा नेपामी तेस ठोनख ठुज कठ दनिगु या फुक ढाइथे नेपामी तेस ठोनख खुनु सुठे मलुई ढुङ्गा बा ख्वासिल ढुङ्गा ठ पुरोहित पिण्ड घ्याचाको हामय टौला तरु हरु बुजा पल सी मक दान याई अले थपिने माचाछि बापछि मुना चोया थुजगु नसा टोसा ले टाटा नेगु याई ठो बाहेक न हान शत्रु तेस ठट हेक्का फैमको ढैगु टापो या त लेक छ नाप डुबी सन्या मी छ्या चिक्ने वाला नै हान ठुकुनु मा पिसन ठ मचा खाचा टेट छेने चिकन टेकल धाव मचटे आयु बढे जुई ढैगु टापो कठ मा पिसा ठ मचा टेगु छेने चिकन टेकै ठुनख खुनु मचा मडपिनी नोपी पौमचा ठोसनो खुनु ठ भाट पिन्था घ्याचाको ने मज्यो पचया ठाकुई तका ठ छे वनि गुन चलन्दो ठुनख खुनु खुसियागु डोभान लागु देवघाट शङ्खमो टेकु डोभान पन्टी डोभान आदि तीर्थे मकर या मेला जुई उगिसन सूर्यपुत्र यमुना व भगवान या पालिती ल स्वरूप गंगाजिया ल लग्जन चंगु तीर्थ प्रयागे टाढङ्गु मेला लगे जुइगुनी डेन्ट सन्दोलन द नेपामी त अनुवना स्नान दान व श्राद्धादि यावनी गुमगुमला प्रयागे लक्षितक कल्प बास्न यावनी पिण्डु ठु इले मकर मेला या पर्व जुगुली गंगा सागर समुद्र नाप यात्री टेट ठ्याटोटा बिटैगु ढापु डो वहे ढापु कठ या प्रत्यक्ष ज्यान जुगु खण्डो उकि समुद्र या प्रत्यक्ष मर्यादा याना चेना उल्लेखिया ढुङ्गु तीर्थ बाहेक गंगा सागरे न ठुकुने मेला भरे या त डेन्ड स नेपामी त यक्को वनेगु या ताटा पाठा तीर्थे वने मफपी मनुटेस मेमेगु तीर्थे व ठगु छे जोसा स्नान दान आदि या ठोसनु या इले मेमेगु छु राग यागु मे हाले मजुगले मनुटेस अक्सर याना 12 मासे ढैगु राग या मे हालेगु याई ठोनखय उत्पत्ति छु कठय जोगु जुई ढैगु खया बिचा या त चे उल्लेख जोगु शास्त्रोक्त खया जक अंकार काल ढासा ठो घ्याचाको सन्नु नख या उत्पत्ति खाली पारलौकिक व आध्यात्मिक कारण जकयाना जोगुठे खण्डो उकि ठो नख या उत्पत्तिया कारण सिकेट शास्त्रोक्त खया जक आधार मकासे व नख चले या मागु व्यवहार या न आधार कालधासा ठो नख या उत्पत्ति शारीरिक व मानसिक लाभ जिगु ज्याख या दृष्टिकोण जोगु खण्डो उदाहरण या लागि ठो नख खुनु नैगु बा डानियागु नसा मध्ये घ्याचाको हामो या तौला आदि वस्तु भैषज्य शास्त्र कठ शरीरे गरम या मात्र उपयाना तागत बिगु वस्तु ख हाना ठो नख खुनु मामा पिस थका म्यापिनी छेले टिका बिगु म्याच चिकन शीत दोष शान्त याना गरम यागु मात्र तना बिगु वस्तु ख आबा दैथे रोग या उत्पत्ति कर्म सम्बन्ध मलिनता व पा यागु अशुद्धि याना जुइगु ख उकि ठो नख
नख खुनु याइगु स्नान चिकम बुइगु चिकम छलेतीगु ज्या वनेगु नसा याना आपा टाइथे रोग नाश जिया न रोगी जुइगु ज्या तेवा बिउ उजो कठय ठोनख खुनु सि व मक डान याना थपिसन मिकुइगु याइगु ज्या याना पिनि शरीर यात गरम बिगु ज्याजु व ठुज खठ ठोनख खुनु याइगु ज्याख फुक्क ठगु कर्पिनिगु शारीरिक व मानसिक कल्याण याइगु जिया वैज्ञानिक ढंग यागु ज्याख जु व ठोनख खुनु अनेगु अनगु तीर्थे वना मोलु जुइगु ज्या याना पर्यटन अथवा चायु जुइगु ज्याया आनन्द प्राप्त ज्या मानसिक विकास या ज्याइद तेवा बिगु जुव ठोफुक्क खयाना ठोनख वास्तविक खसीका डनेगु यातासा ठौकने यातन ठोक्य चग सनु नख ज्याखेले डुगु जुव ठोनखल हेमन्त ऋतु यागु चिको याना के कुना चंगु शरीर व मन यात स्फूर्ति प्रदान याना ठगु ठ माचाछि व पछि सिगु व देश यागु विकास यात प्रेरणा बिउ अलि वया नापनाप ठगु दे यागु लप फे यात लोगु संस्कृति या रक्षा न या यो क्वेकु सुबादे चना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुलादर जुया त वेकन जे सकसित थौया उडा बिति व्यवहार्य बारे कना दिल अथेयाना छिकपिन्तन छुना बिति व्यवहार्य बारे कने मन्दुसा चित सुच ब्यादि त इना प्यासे आ हाकना छक बचा हाक गुदिपा पाखे वने दिपा ढुंका थौया जी उडा बुख न्यने नेपालले फेसन डिजाइनिङ कोर्स पेदया ब्याचलर डिग्री तक आखबोना डिग्री हासिल या त पिद अनुभव दुगु नेपादेय छगुहेजक नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजी या त लुमंका दिछ सम्पर्क ज्ञानी शोभा तुलाधर एवं नमुना परिवार फोन ल्या 4377201 4377201 उफ थस्या मर्गा वेला टाइगो थटे याना कना मजिल चासा छक फुल बडी चेकअप या वनेनु गले क्यों नि उडका ठिकै गा बसिवला मकोटाया जमले दुगु सुविधा सम्पन्न गु ग्रान्डी सिटी हस्पिटल डंक बालाक फुल बडी चेकअप याना चंगुदु हजुर शनिबार या विशेष पैकेज 5560 वंगु बेसिक पैकेज आ 2500 जक नप 13440 वंगु बोन मिनरल सिटी स्क्यान नप दुगु स्पेशल पैकेज आ 5000 जक मौका या फाइदा का दिस फुल बडी चेकअप थथे याना दिस ग्रान्डी सिटी हस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ काठमाडौँ टेलिफोन नम्बर 4163500 4163700 थगुन्नुक मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड सुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रान्डी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कान्तिपथ ये टेलिफोन नंबर 41635000 41635700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. ठोचिचा हाका गुडिपारुङका हाकनस्क ज्याजो उडासा नेनादिया चुपी सकल भाजु मेजु पिन्त ज्याजोले लस्कुसियासे थौयाजी ज्याजोया मेगु बो पाखेवने जिगु थौया मेगु बोख उडा बुख बारे धागु खसा उडा बुख दैगु उडा त दुने जुया चुंगु गतिविधि बारे धागु ख उडा त दुने न विभिन्न पुचले छुचु ज्याख त जुया चुंगु दु अलि वो पुच त गथेना न्हने वना चुंगु दु धका जे उडा बुख पाखे सकसित कने गुख चास थौया उडा बुख जी सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुलादर ज्यू पाखे नेने
सक्सित जजलपा आन्यन दिशा उडे समाज विशेष इनापो उडे बुख सामाजिक विधि व्यवहार सुधार याना सामाजिक आर्थिक सुधार याना यंके मागु खैद सक्सिन ठुइका ठुक्ट छला यंगट उडे समाज इनाप बहुमता इट गए छेबले उडे समाज धारण कठ अपोलो नि पाकिस्तान बडे याना मटे बहुमता दुका दुका गएसा के बले व दिला जन दुचा के बले देवा बुके खाडा छु कठाया सामान उपहार मबी बहुमता काट लसो वन बले छिगु उडा संस्कृति कठ दुचा बले तिनी ससले नाप्लाक दुहा वनी को चलन जोगले विवाह ये ममिजन लसो वनी को चलन मया म्या मचाई त ख्वासवे वनेबले नि पाकिस्तान अपो बडे याना मटे बहुमता लिलाडु वनेबले छेज पिव पाजो खला पिन्सा जक उपहार बिगु या गुर्जु पिसा ठौकने म्या मचा पिट बिबले मा बोय लाटे म्या मचा लाटे करवा लडा हाका कन्या दान टका पाठ बनाए याकिगु यानबै चंगुदु ठो उडा टेगु चलन मखो उडा टेगु चलन ठेगु म्या मचा पिटबी न्यो माजु ज्या व मुसा म्या मचा ठन्डुंगा म्या मचा ठमाय लाटे ग्वे बिका गुडजो पाठ बना लागवे बिगु ख ठुक्ट लडा हाका कन्यादान मयसे ठगुए नापा निसेया संस्कृति कठ माइट लागवे काकेगु चलन या ठुक्ट उडा समाज न्याकोइ चंगु विधि व्यवहार यत सक्ष्ण नाला उडा समाज यत ग्वालियान्डी ढैगु दुन्नुगुल निसे भल्सा कया आ उडा बुख स्वयंभू विकास मण्डल या निकोगु डमुजा स्वयंभू विकास मण्डल जिल्ला प्रशासन कार्यालय स डाटा जिढुङ्गा ठाउँ मिति नेपाल सम्बत छिन्छ व पी खुड पहिला ठो मिलापुनी विक्रम सम्बत 2082 साल पुस 19 गते शनिबार नि निकोगु डमुजा परोपकार आदर्श माध्यमिक विद्यालय स जुगुडु मण्डलिया नाय हिटकट बिरसिंह कसाय नाय सुइन्यागु ठुगु जाजोले मण्डलिया मु छान्जे तेज रत्न ताम्रा कारण लस्कुस नचो बिया दिगु ख मण्डलिया छान्जे सुगत रत्न सिन्दुरा कारजु न्याका दिगु ठुगु डमुजा मण्डलिया दामभरी मानिक रत्न तोलाडर जो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन न्यवया दिगु ख ठुक्टाहे उगु डमुजा मण्डलिया मु दुज मंगल रत्न ताम्राकार स्वयंभू बही जीर्ण जुया चंगुली ठुकिया पुनर्निर्माण यागु विषय त क घना ठागु खटया दिगु ख मण्डलिया नोकु जुजु भाइ तुलाडर जुन ठागु खटया दिगु ठुगु डमुजा सभा या नायो एवं मण्डलिया न नायो हितकर बिरसिंह कंसा कार्जु मण्डलिया बारे जानकारी बिया दिसे सभा कोचाका दिगु ख लुमंगे बहजु ठुगु संस्था 2010 साले स्थापना जुगु ख ठुगु संस्था स्वयंभूया विकास यागु ज्या ठागु अहम भूमिका उगु इले मिटिगु यागु ख ठुगु संस्था वर्तमान कार्य समिति नायो हितकर बिरसिंह कंसाकार नोकु जुजु भाइ तुलाडर मु छान्जे तेज रत्न ताम्राकार डाँभरी मानिक रत्न तुलाधर छान्जे सुगत रत्न सिन्दुराकार मु दुज दीपंकर मुनि ताम्राकार तारा देवी तुलाधर सुशीला स्थापित अशोक मानसिंह तुलाधर नुछे सभा तुलाधर मंगल रत्न ताम्राकार पिन चना ज्या याना चना दिगुडु जनभाड्य 10 कर्म पूजा जाजो जनभाड्य 9 कोचाका वया कने खुनु निसे द्यैट लपुली छागु ज्या न्याके कोचाका वस्पल यात 10 कर्म यागु प्रचलन दैचंगुडु ठुक्ट द्यय लपुली छागु ज्या पहिला ठो मिला पुनी टक न्याकेगु याना ओइचंगु दुसा ठुगहे दि खुनु बहनी जनबाड्य अर्थात आर्या ब्लॉक किटेचर करुणा में यात 10 कर्म खंके गुज्या जनबाड्य मु गुर्जो पाखे न्याक बिजागु दु ठंगने जनबाड्य मु गुर्जो अष्टरत्न बज्राचार्य जुयचना बिजागु दुसा वस्पोल 10 कर्म खंका बिजागु ख ठुगु वज्रयान पूजा विधि कठ 10 कर्म खंकेगु जाजुले जनबाया ठाकुलिपी नक्कीपी सम्मिलित जुया पुस 19 गते शनिबार पूजा आजा याना बिजागु ख
ठुक्न श्री आर्य बलोकितेश्वर आर्य तारा व सप्तलोचन तारा याट लपुली छागु अर्थात रंग रोगन यागु जा पहिला टोपुनी अर्थात मिला पुनी या डी खुनु डकले नापांगु डी डकले लिपांगु डी तक यागु ख ठुगु डी तक या दुने लपुली छागु सक्ता जा कोचाय के मागु प्रावधान दु ठुगु डे पुस 19 गते मिला पुनी या नि बनी मु गुर्जु पिसा दशकर्म पूजा याना बिजागु ख दशकर्म खंकेगु ढाबले मचबु बेंकेगु ई यागु जंको यागु बारा टेगु बड़ी छुइगु आदि यागु जा याना बिजागु ख ठुक्टा या जाको चाका प्राण प्रतिस्थापन याना सोमह द्यपिन्त ठठगु आसने विराजमान यकेगु जा यागु दो ठुगु जाजो याना चंगु इले जनबाहा पेटा खला पाखे पेटा पुइगु जान जोगु ख नाप नाखी बाजा ठागु जान यागु ख जनबा दय प्राण प्रतिष्ठा या इले आपल भक्त जन पिसा उगु जाजो अवलोकन यागु जान यागु दु ठुगु डयन नेपाल सम्मत छिन्छ सव पी खुड पहिला ठो अष्टमी 2082 साल पुस 13 गते आइतबार जनबा दय 9 यागु खसा वय कने पुस 14 गते सोमबार निसे दय त लपुली छागु जा सुरु यागु ख जनबा दय गुर्जु पिसा दय त लपुली छागु जा यान बिजागु ख कसा वे खुनो हना पौ दसी पौ ललाइगु डे दसा ठे ठुगु डेन छगु तगी निसे गुंगु तगी तक नाप श्रेणी उत्तीर्ण ज्यादी पिन्टा बुद्धवीर सिंह शिर्पा एसई निसे स्नातकोत्तर तह तक नाप श्रेणी उत्तीर्ण ज्यादीपी व विद्या बारदी यान दीपी भाजु मेजु पिन्ट कसा तरंग गुडी पखे हना पौ देछाइगु जोगुडु ठुक्टा हे नील प्रभा रत्नवीर सिंह हेरा देवी व सान्नाने शिर्पा कसा भए खुनो ललाइगु जोगुडु ठुकिया निन्ती उत्तीर्ण जुपी कसा भाजो मेजु पिनेगु दसिपौ ल्यापौ व मार्क्सिट या फोटोकपिया नाप निवेदन पौ समेत दुठ्याका माघ 25 गते टकया दुने जास्ना पुतले दुठ्याका दिटा इनाप यागुडु चांगु नारायण हनुमान ढ्वाका टक कलश यात्रा नेपाली ठिठी कठय धार्मिक प्रचलन तदै चंगुडो ठुक्टय प्रचलन हुने याना हे नेपाय त बिस्क कठ मसिकेगो आधार त दै चंगु ख ठय झोले पौष शुक्ल पुनिया दिन चांगु नारायण हनुमान ढ्वाका टक कलश यात्रा न्याकेगु न छौ बिस्क कठय प्रचलन दै चंगुडो नील जाका चांगु नारायण नाप वय लक्ष्मी व सरस्वती खया द्य कलश याट चांगु नारायण देगल निसे पुजारी कोविया हनुमान ढ्वाका टक प्राचीन परंपरा कठ कलश हनुमान ढ्वाका हेगुजा पुस 19 गते सन बार यागुडु परंपरा कठ हे चांगु नारायण देगल न्यागु कलश यात्रा या सकोया डाची गोकर्ण जोरपाटी चाबही ज्ञानेश्वर नक्साल जुका रानीपुखु सिठे चंगु पाटी तेगु जा यागु ख उगु पाटी बडा गुर्जु लिसे या गुर्जु या पल्टन बडाई याना अन हाक्न अस वंग जुका हनुमान ढ्वाका ठेंकेगु जा यागु ख हनुमान ढ्वाका कुमारी माजुया त साक्षी तया तलेजु धुने चंगु त्रिशूल चुके विधि कठ कलश पूजा या ढुंगा उकिया त राष्ट्रपति भवन शीतल निवास यंका राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जु दर्शन याकेगु जा यागु ख ठुक्टा या कलश हेगु झोले उगु हे दिने गनगन लपुजुका हाउ ख उगु हे लपुजुका चांगु नारायण देग लिटियंगु गुडु हनुमान ढ्वाका कलश या पूजा कोचा ढुंगा हनुमान ढ्वाका चंगु त्रिशूल चुके धुनी चाकेगु चलन दु हनुमान ढ्वाका चाकुगु उगु धुनी याट चांगु नारायण बासी टक खनी व कलश हनुमान ढ्वाका ठ्यान ठैगु त्याकेगु धार्मिक मान्यता दैचंगु ख ढागुडु ठुक्ट ठन धुनी चाके ढुंगा तानवेगु मौसम न्याय थैगु धार्मिक मान्यता दैचंगु पुजारी पिनेगु ढापोडु
परापूर्वकाले जुजुपी जनताप्रति अनुत्तरदायी जुया वंगुली सक्स्या जुजु ड्यठे जुइगु जुया ठ जनता यात निष्पक्ष न्याय बी मागु दबाब बी त जुजु यात ड्यय रु स्वरूप थासे चांगु हगु कलसे जुजु यात स्वके बीगु उकी ठट ड्यय रुपे खन्नुका जुजु जनताप्रति उत्तरदायी जुइ तैगु विश्वास ठोप्रठा न्याक चंगु थापो दो मल्लकाल तक जुजुपी हनुमान प्रकाया दसैँ घर सत्यक लागु चुके चना कलस्या दर्शन यागु यासा शाहकाले कलस्या नारायण हिटी यंकेगु यान हगु ख देशे गणतन्त्र वे ढुङ्गा उगु कलस्या राष्ट्रपति भवने यंका दर्शन याकेगु यान हगु चांगु नारायण देगया मु पुजारी राजोपाध्याय कनाडी गुडु सकोय साली नदी माधव नारायण मेला न्याट सोनीगय उत्तर पूर्वी वे लागु सकोय चंगु साली नदी लक्ष्य माधव नारायण मेला पुस 19 गते शनिबार निसे न्यागुडो हरेक दय पौ शुक्ल पुनि निसे न्यागु ठुगु मेला डोलन्द भक्तजन पिस बोटी कागु यान वै चंगुडो ठुगु दे माधव नारायण मेला सचिव ने न्यामसिन व्रत यान चंगु सी दुगुडो मेला मिस्त सचिव खुइ निम व मिजन्ट छिन्सो मेसिन भोटी कै चंगु ख सार्वजनिक जे चंगु दो ठुगु मेला वैगु माघ 18 गते टक्क न्यागु जोगु मेला या नापागु दि खुनु डाटा टेक बाली नगरकोट डाडा स्वांगाको गन यागु दो लक्ष्यंक न्यागु ठुगु मेला साल नदी मो लुइगु एलिसे माधव नारायण व सस्तानी माया पूजा आराधना येगु ज्या यान वै चंगु दो ठुक्ट या ज्याजो ये ठुगु मेला या आकर्षण या केन्द्र न ज्या चंगु दो नापया तथ्याङ्क कथ मेला विशेष याना शनिबार अपो भक्त जनतेस बोटी कयागु ज्या यान वै चंगु सिदु साल नदिया ठुगु मेला आपलो उडाट न वना दर्शन यागु पूजा यागु ज्या यान वै चंगु दो ठुक्ट हे उडाट न लक्ष्यंक हे श्री स्वस्तानी माया बाख कनिगु न्यानिगु यान वै चंगु दो नाप व्रत न चनिगु यान वै चंगु दो यो कोइको सुबादे छनाचना सहकर्मी मेजु प्रेम हिराटुलादर जुया त वे कन जि सकसित थौया उडाबु ख कना दिल नाप उडाबु ख पुचाया त न सुबादे छनाचना वे कपिन्छ थुवायो गुबु ख मुना ग्वालियाना दिगुली अते हे थोबु ख चया ग्वालियाना दि म भाजु सुगत रत्न सिन्दुरा कार्जुया त न यो कोइको सुबादे छनाचना नाप छिकपिन्त न यो कोइको सुबादु जिगु ठोज्याजो उडास न्याना दिगुली अथे हे छिकपिन्त जिगु ज्याजो गथे ताल नाप सल्लाह सुझाव सुबी मन्दुसा क्वे कमेन्ट बक्से कमेन्ट याना दी त या जिता डाइरेक्ट मेसेज याना दी त इना प्यासी जिगु ठो अफिशियल युट्युब च्यानल व फेसबुक पेज लाइक शेयर व सब्सक्राइब याना दिल धका भलासा कासे थौ या जि ज्याजो न्याकामी सुम्या स्थापित थो नेपुसंगो बालागु डार्लिङ मेजु धागु मेन्यंका थौ या त बा सुबा Sunila chongu kwa bala te timila athuita tota gana wane kuchu nugle dolaka mati na yuswa ahoya wala thono gale thomana bhar mina wala thonugle tasbir chongu do kullu hakusayala na chanta I love you oh darling ameju
मखथो थासे छ मेजु आज सिना सचका चिना लो न गजब हेलो नेवा मखुसा नले मारु मन धिमे थाना हल्ला छजिगु झ्याली जुइथे चो फेना बासुरी पुया हल्ला नुगाले जात्रा जुइथे चो ओ डार्लिंग मेजु शासिके कडौ छङ्गु थो माया जाल चुम्बक न साउथे थोनु गसाला काल एल्ला शासिके कडौ छङ्गु थो माया जाल चुम्बक न साउथे थोनु गसाला काल आजी सयाम फुला ओ डार्लिंग मेजु एल्ला शासिके कडौ छङ्गु थो माया जाल चुम्बक न साउथे थोनु गसाला काल एल्ला शासिके कडौ छङ्गु थो माया जाल चुम्बक न साउथे थोनु गसाला काल आजी सयाम फुला ओ डार्लिंग मेजु